هاتن من وجز السيلكي من بر مدان بر جيراني مدان ما كشتن اشتر وادو سالي ما قديا كسر الماء صعبي درناي كسر ما خدي درناي خل الجامع خو مزه تناري هبو المزه جامع خو تشكر بمتعبا تشكي عرض مالي مكش بعد تقان جاني ما بعد تقان دعوه ما بعد تقان هندري تناري توركر ام يصير بنا بلغاز بنا زي حل لا يخو ببن جبرا ببن ازي ببن هر ناب دولته كاز ما صعبي درناي كاز ما خدي درناي كاز نابي هم برشيني كاز نابي دلنا خوشي ما انا هر لا خوشي ما بدنا ربي شوان بتبات سنه وقوراجي دبي بسلمانتيه دريت ناري داي زلام دريت ناري هارين ببيكاني هلا كاونت شحالي دل وتدخل وجي ما تدخل ما نهيله خدي حقي ما نهيل كم شر جيراني مجي كشتن اجي كشتن ما هر يجي كشتن تاني كشتن ما هر يجي كشتن لاوي خلكي يجي بابي وانو جوان هي مجي هي خدي حقي ما نهيل هر روزي جات يا بدمر نكم هر روز دمر إيه ما زال هيدا ما زال هيدا أمرن أم شرمش بون إيه ساقدين بون قشار بون لكذا حالي ما نابرسي كادو دريت جناري كل حالي ما برسي دوزة كفلتي ما أنا تكوشا دني كز ما صعبي درناي كز ما خدي درناي باب كتي قوماي نهاي نتني وكسر المس شي درناي زلام تنن دريت جناري زلام تنن خدي تعالى بسر إيك بسبب ما خديه بسر وان بكره خديه حقي وان بدوان أنا بحكي أنا بخوا ما جربوني تمام بالله ما جربوني هو بكل تيواني بينا بخاري نافي بكري نافي بيشي نافي كذا حالي ما نافسي أنا دري خو مسيرة أنا دري أم دوي كحقوقي ما باي أنا دري شيكي الزرجي أنا دري فطوري الزرجي أم دوي فطوري ما بان دوي بتوبابي خبره نشيرين yeğenimiyle kardeşim şehit oldu. Ondan sonra hani bilmiyorum hani diyecek kelime bulamıyorum. Çok üzüldük. Yerini dolduracak kimse yok. Ya çok büyük. Yani düşündükçe zaten insan kendini toparlayamıyor. Çok üzülüyoruz. Yani yapılacak bir şey yok. Nefret ediyorum onlardan, nefret ediyorum onlardan. Lanetliyorum onları. Allah belalarını versin. Lanetliyorum onları. Lanetliyorum. Benim kayınbabam, kaynanam, eltim, çocuğu git bir onları görseniz. Yatalak, sefil kaldık. Her taraftan. El uzatan yok. Ne oldu bize? Ne oldu? Elimde olsa var ya hepsini öldürürüm. Ama elimde hiçbir şey yok. Geçen yıl olayın ilk anda duyduğumuz anda buraya geldik. Burada yani bir insanlık suçu işlenmişti. Bu lanet terör örgütü hedef gözetmeden bak burada bakarsanız 1 yaşındaki bebekler var, sivil vatandaşlar var. Terör öyle bir lanetli olan bir şey. Bilin ki buradaki vatandaş bilsinler ki tek terörist kalıncaya dek bu mücadele devam edecek. Allah'ın izniyle en kısa bir süre içerisinden devletimiz güçlü. PKK terör örgütü ülkenin gündeminden çıkarmaktan kararlıyız Allah'ın izniyle. 2 sene önce bu kamyon bomba patladığı zaman benim evim şu karşıda, burada. Gece saat 11.30 sıralarında ben evdeydim. İlk patlamayla sivil olarak ilk yetişen ben oldum buraya. O an ne gördünüz, ne hissettiniz? Çünkü buralardaki binalarda hiçbir tane binada sağ kalan cam, pimapen kalmadı. Bir kamyonet bomba patlatıldı. Bina tamamen alev almıştı. Yetiştiğim anda itfaiyeyi aradık. Yani itfaiyenin bir an evvel gelip o ateşi söndürmesi için. Fakat maalesef itfaiye 5 dakika geleceği yerde yarım saat sonra ulaştık buraya.
itfaiye 1 kilometrede yok 500 metre ileride. Yarım saat sonra ulaştı. Şu andaki karşıda gördüğümüz bu şehitler ateşin içerisinde imdat sesleriyle o çocukların bağırmalarıyla arka cepheden 5-6 tanesini ben kendim kucağıma aldım, onları kurtardım. Fakat binanın içerisine girmek için itfaiye geldikten sonra da maalesef ne maske vardı, ne merdiven, ne de doğru dürüst ateşi söndürebilmek için bir hortum vardı. Ufacık, kısacık bir hortum. O yaralıları birkaç tanesini kucağıma alarak onları duvarın üzerinden onlara verdim.